Dok itu. Nah apa deh? Bis po. Wih, lumayan tuh nok. Tapi yang bagi dua jadi hati. Singnya apa? Orangnya ragung lah. Hehe. Lumayan. Hehe. Ya, nia di ni pes toh. Di ni lah ulung pes. Pantai paling alihin tuh nih. Mau. Ajo deh. Mau. Sajo. Mau. Mau. Ada sing percaya. Ajan deh. Mau. Roh, mati ya tegal lo. Pero gue, mencari ya. Jangan sedih tepuk gue nih. Gimana cara ngalinya? Ajo deh. Sajo. Pokoknya jak dua tuh jak mau gerangan. Sajan beli jadi. Jak lu esra kemana? Dua halnya jak dua. Ajan. Ajan. Mau. Ajan. Mau. Ajan deh. Mau. Pokoknya jak dua nih. Dok, bis po gue stop. Nih itu jak kenang kenin pis na. Ajan deh. Aku sih mau nak ulang. Ajo liu pok. Orang kan ragu ngelapis tuh. Jak pasti mau percaya ya nah. Ya, ini tuh ya. Pis ragu. Paling sangat nahin ganti opak aja bapak ayo mapo. Sekan gusto lah. Kan gitu. Kan lah tuh Gus. Kan di. Nah, mau abu nak mulai mo. Aku mulai lebih tu nak. Nah, Tuh kan, mau bis dua. dulu soal tuh deh. Hilap bener. Ketarung mau tuh. Bakat no mau injak dadu no. Padahal saya ngira gue ngelapis tuh. Aduh, lu masuk yang ni. Hehe. Nak engken tuh. Ada na po, pes dito. Kuda. 140. Nak kengke sama bupis. Hilang pes po. Jangan ini dito. Lalu. Kuda hilang pes tuh. 140. Berarti sih gue seri. Ini gue seri. Guseri. Ya. Gus.